Тогорочне штраце з друге руске слово у рубрики «Тижньовник» занімаше з русинським рухом на горніці пред 100 rokami, a našo mesta zaznačili aktualnosti zo Združenja ženoh bajka i jak označeni dzenj zmenšovanja riziku od prirodnih katastrofa u Kocure. Ekonomija spatre ja kalkuluju za scenu kukurici poljoprivredniki na kocurskim i šitskim području i informuje o novoosnovanim združenju malinarov u Kocure. Kultura i prosvita vyhľaduje problémy so vyučovaním ruského jazyka u novosadských školoch a ponúka i rozvárku so spovedníkom na tohoročnej rúži za najkrajší legínsky hlas Robertom Zahorjanskijom. Duchovný život zaznačil otveranie obnovených prostorijov u ljetnej vladičajskej rezidenciji u Šidze i preslavljovanje kirbaju u Starim Verbaše. U rubriki Ljudze, rok i život zakončenje teksta o zdohadovanjoh Petra Kiša zo Petrovcoh na počatok vojny u Srime, a sport ponuka tekst o Novosadskim aeroklubu. Dodatok u tim čišlje Domi familijadze i nove predluženje ženoblogiji.